روش باش تماشاوان هجا ده برنامه کردی هین دبم ده دیسا سلافوريز بله تماشاوان هجا اما ایروجی ده درسا کردی ده ده کردی هین دبم ده مجارک گرینگ اما جواره پیشکش بکن اما ایرو لسر الفابه کردی بسکنن تماشاوان هجا خواندوانی مجی لبندامنا هفانون بخیراتن من چاوانا باشم خودش ورازبی سر چاواتن بله مگو چه مگو امید وی درسیده لسر الفابه کردی بسکنن ده درسین درباس بویده ام هنکی لسر الفابه سکنی بون لبلی نه بهورگلی ام بچکی سر لسر سکنین اما ایرو هنکی دی بهورگلی لسر الفابه کردی یا لاتینی بسکنن اغلبه بلکه هم تکارن چکی بحثاوی عربی واجب کن لی اغلبه اما لسر الفابه ایرو کتاب کارانین یا لاتینی بسکنن بکه اما چه جهوره ببیجن بله بری درست چکی اون بپرسن هیا بله اما دست بکن ما گو چه درسامه الفابه کردی بله الفابه کردی یا لاتینی مگو ایرو الفابه کو ام بکارتینن یعنی اغلبه کو کرد بکارتینن چند دنگ تیده هنه ده الفابه کردی ده سه و یک تیپ هنه بله مگو چه ده کردی ده سه و یک تیپ هنه یکو ایرو تینه بکارانین جوانا که هشت تیپ دنگ دیرن هشت تیپ دنگ دیرن بله دنگ دیر ترکیان بیجن ünlü anji sesli بله ben بنویسن دنگ دیر sesli بله ما گو چه هشت تیپ کی جانن او هشت تیپ هم بنویسن E, U, I, A, U, E, I وەکی دیکە ژانمە یەکمە ئۆ بەێ هەشت تیپێ کوردی دەنگدێرن ینی سەسلینە هەشت تیپ ژڤان هەشت تیپە سێ چاوانە کورتن و پێنجی درێژن بەێ سێ کورتن پێنج درێژن بەێ ئەمێ ژیە کورت دەست پێ بکەن بنە ئێ کورت کیژان مەگۆ ئێ و ئەف هەر سێ تیپێن کوردی کورتن ئەڤ ناژمەرە پر گرینگن خوێندناوە تەلافوزکردناوە پر گرینگە چمە ji ber ku biya tirkî re têne tevlî hevkirin yanî gelek cara em i a o an jî ê ya wek ya tirkî dixwînin em ê vê derê çi ferqa jiya tirkî heye em ê ser wê bisekinin an jî telafûza wê ya rastî gotina wê çawa ye em ê ser wê bisekinin ji ber çend bêjin çikû em karin bêjin eglebeliyê tirkî ji ber ku zimanê tirkî xwendine bi kurdî dereng xwendine an jî nexwendine tevlî hev dikin ayê weke ya tirkî ê weke ya tirkî dixwînin êdî xwendina kurdî zimanê kurdî xira dibe yanî cana jê tu kitabekê dê destekî dixwîne tu tişek jê fêm nake ji ber çi ji ber ku bi telafûza tirkî dixwînî lê wextê ku yek bi telafûza kurdî dixwînî tu baş fêm dikî ji ber vê yekê xwendin telafûzkirina tîpên kurdî pir girîng e gelekî bi qîmeta önemli ye belê em ê pêşî ji ê dest pê bikin çawa tê xwendin nêzîk ya tirkî ye ev belkî weke wê ye em karin bêjin mesela bêjin çi peyveke ku ê dest pê dike bêjin evîn em bêjin evîn mesela tirkî dibêjin ev weke vê tê xwendin ne evîn vî şeklî wekî dî em bêjin erê diqet bikin bala xwe bidin ev û ev weke hevdû nayêne xwendin ne em goçe ya pêşî kurt e ya pişt re dirêj e hêm nehatine ser wê lê mê werin
ار ري يعني يا دوا درجة أفوكا تركيا وكيدن هيفا دي سر مثلا بنش السر اس بله والتلفظ في فهم كنا يا كردي يا بكمك بشفقة بفيرنجي تي خوندن تي تلفظ كرن بيشرا ام هادنا سركجاني اويه او چاواتي خوندن نزيك اويا تركيا ديسا او جو كيا تركيا مكارن بيجن كرد تي خوندن وكا اي او جو كرد تي خوندن چاوا كرد بفي شكل مثلا بيجن كرد كرد كوتنا بيجي كرتنا مثلا دريج يعني تلفظها بيجي دريج اي بلدنا دريج كرد بله ما او چاوا خوند ما كرد خوند كرد وكيدي ان بيجن كرد كرد ديسا ما كرد خوند انا بيجن كرد كرد وكيدن هيفا كديك او تذهب او شو شو دريجة كيجان ويا اف ويا شو مثلا زوجي زوجي دريجة زوجي دريجة مثلا بيجن شو دو زلام دو امنا بيجن دو نا كون بيجن دو كيجان دومان ادريج دبي نا دو دو كرت وكيدن ويا ككرت سوار سوار تي غهرتن اوجي تين فيساندن امينا بيجن بيفا كدي يعني بلكي زياده بفينا نبن بيفا كدي بدن مثلا بنشي كر كر كرك نا اوجي كرتا منا بيجن كور كر ها دور دورجي ودريجي دور نا بيجن دور كنت بيجي دور چه دبي دور چيه مرجان انجي لؤلؤ نا در دبيجن در اري ابنا كرتن وفهم كر باش امي درباس بن يكدي ماغو ابنا جي جرينجا استخاز بينا ببيجم د كردي دا هكا تيبي بچوك به بفيرنجيتي نشاندان يعني وكا ايا تركي هكا تيبي مزن بن ام بفيرنجي نشانددن يعني مكارفينا تشكيش لكن جي ليش بركو تفلي لي نبي ام كارفينا بنفيسن وفهم كر يعني ام بيجن شا ام بيجن عراق ام بيجن بتشوك تبنفيسيتي وهان نفيسي عراق هيك مازن بيتي فيرنجي نفيسي وفهم كر يعني د كردي دا هكا تيبي مازن بن نقطه ايه نينا ايران ايه ذاتن او ايه هيا اي هيا اف هردم كومكي به بچوك به مزن به لي بچوك به هيا مزن به نينا وفهم كده افدر هنا باسان بن د كردي دا بچوك به افتي خوندن ما مستقام تشتكي برسم كرم كان وكيا انجليزي يسانه عربي انجليزي جوسايا اما ستيك انجليز بيجن شي مثلا اي جو تو سكول يعني اي بالانجليزي تشيا اي انا اي كو مزن به فيرنجي نشان دن كو بچوك به سربين نقطة هي Almanici yak vek bina. İyi Almanici İh mesela. Beli. Ve İh kut mezun yazıp be. B noktaya. B nokta. ميرد أفجي بيرنجي فينا زانبن بلي ما قلت شيء مثلا بيجين شيء بيفك أوتي ذهبي براتي أنجي برا نا تفرده هيا وكون دبينن كرتي خدن أنا بيجين برا أنا بيجين شيء كراس شيا فيستان نا كراس فيستان بري كراس زيده هبون لإيرو زحنينن جانم دبرسن كراس بكراس شيا جبر چیش برکو جحول رابویا ایدی نوی ویجی نای زانین چما چکو ایرو زح نای بکار بره زلام جی کراس خود کرد نه يعني جبر واحد جلي أبقاسي موديل نبون قاسي جور بجور جل نبون كراس خد كرن زلامة إيدي إيرو بيرك جل خناكن بله زلامة خد كر إيرو بيرك جل خناكن بله ما جو كراس وكيدي بيفك مثلا دجن ورا فير ما مست بله
ev ya bçûk mezin. بله Ji ber got aynı binyan de tê Amanî de İngilîzî de Kurdî de aynı ye. اري يعني او تري تشكي ترجيح كرنجي يعني ام قاعده كوج زمان هاتيه اللي جبر كود انجليزي ودوليا ام كارم بيجن يكو اماده كريجي بوي شكل قبول كريا وكم زان از فيجي بيجم دسبي كده هي ام درباس نبون اف الفابيجي جالي جلادت علي بدر خان فا هاتيه اماده كرن وجارة بيشي ام كارم بيجن د روناحيه هواري ده لشامي هاتيه بكاراني جلادت علي بدر خان یه جمالباتا میرکیه بدرخانیان یه جزیره وی حاضر کریه و لوی دوی کوارده جارا پیشی بکارانیه و ام بیج نزدیک 89 سالیه آنج هفته 8 سالیه ایروجی ته بکارانی کرم که اسکه تشکی پرسکم سایه تیپا لکردی دا سورانی دا زازاکی دا کرمانجی دا دگشت و یوسم گیا دا عینیه بله تیگو هرتن مثلا شخص صورة تدي الفابا واش بركو جداية جي او جي فرقية خينا فدا ويا كردي جي يا كرمانجيا تركي جي جبركو بلكي قلافيا زيدنا مزنا حميد تيب نخسنا يعني حميد دنك نكدنا الفابا دا وكون زانن تيب ودنك نعيني تشتن تيب مثلا بيجين چه مثلا اف تيبك نا ل ا دنگك مثلا ا دنگك و اف جي تيبك يعني هر تيبك دنگكي نشان ده نه ليه بله جارنا جي د الفابه كده تيبك دو دنگا سه دنگا چهار دنگا نشان ده يعني دنگ و تيب نه همان تشتن يعني تيب چيه تيب سمبوله لدنگ دنگه کو ام گوی خوب دبهیزن وكما قلتي بس ديا عثمانية كفن ده اف چهار تيبا نشان ده او 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 ايجيت كردي ده بلكي دنگش سهو يكي زيادة ترن هاجيت كرمانجي ده لي بلي ايرو سهو يك تيب كتنا الفابيا كردي ده وافدر فهم كرنا نقول ذاتا امي او تيبي كو دو كردي ده نينن ودنگه هيا كو تيبي واتونه امل سرواجب سكرن يعني مثلا بيجن تيبك دنگك كردي ده هيا اما او ده الفابيا ده جه نگرتي امل سرواجي درس پیش آمده بسکن. بله مگو کراس ور برا وکی دی امکارن زیاده تر بکن مگو چه وک ات خواندن ابناکه دوی عمل سر وی بسکن مثلا بیجن چه دو بیجن شوان پرور. بله بله مثلا هر کسی دگو شیوان پرور نه شیوانه نه شوانه اب اویا نه ایا وک ترکی نه خواندن دوی ام وی زانبن. هم در باس بونجور اوه وکی دی مگو پنج تیپ جی دنگ دیرن یعنی بدنگن دنگی و دریجه اما وینا جی ببن ویالی با بله کی جان تیپ ما دریج بون مگو آ او ای ای و او اف ناجی کردی دریج بون اما سر آیه بسکنن پیشی آ پیوکی بیجن Ahmet. آمد بله ام کارم بیجن آمد ویدری آ درجه تو کردی ده هر دم آ دريش تيجوتن دريش واللي سر آية كم إشارة نينن هناك جينا غلط دكن كو دريش بالسر شيء دكن كردي ده أو نينل سر آية إشارة نينن ليه بله هر دم دريش تخوندن مثلا آمد آگر مثلا آرد آش ام کارن با پیوا زیده بکنه آف چه؟ ارزان بله ارزان آف آرد آخین اف ناجی همی چنه تیپین دريجن يعني آ تدهيا وآ هردم دريج تخوندن يعني آيا كردي وآيا تركي نوع كهفدوية بين باسان مثلا تركي ده بيجن شيء ده بيجن أحمد ده كردي ده أف فيرنجين بخوينن كو أف كردي بأمي بيجن أحمد ليه أم كردي عسلي خو أحمد نا أحمد أم بيجن شيء أم بيجن أحمد يعني فيرنجين بنفيسن أحمد يعني هردجي ندريجن هردجي كرتن أحمد مثلا كرم. تركي آو
جمج آف هي مثلا بله. كان وحرديانة فرق زانبن مثلا بله يعني تركي ده وك نزيكي كردي اللي نوك كردي وك چه وك ما قو مثلا تركي بيجين چه رمضان مثلا ترك في شكل رمضان نبيسن نه ليه بل الجور كردي قام كردي بيبخنا ما بيجين رمضان جبر چه جبر کو آد کردی هر دم درجه لی ترکی جبر کو اف پیویجدر و هاتیه بچه کی تبلیغ بویا مثلا ترک ام کردی بنویسم چاپ کن ام ویرنگی نویسم رمضان یا داوی درجه هر کی پیشی کردن رمضان بنرن یا داوی درجه نه رمضان مثلا باران ام نبجن باران نه وقت ترکی ترک مثلا بجن سران مثلا işte vücudumu saran ne bejin em Kurdi bixoynin em bejin saran a her vakti derece ve ne basanım em ay derbas bun çekim ayre bepirsin haya ala kadar bele vakidi i haya de Kurdi da i geli havala küçük jibe mazın jibe bu kumuk de nivîsandin bu şefkat sereviye sevan haya anji un çıpazın artık bejin i her dem de Kurdi da evji derece yani iya Türkiye heneki direştirem kardeş. Belki neziki veya ama çekici direştir. Mesela bejin çe bir. Mesela Türkiye bejin de bir arada. Yani Kürt bejin let Kürdi de hem her dem direş diken bejin bir. Bir çiye? Unzana? Kuyu. Kuyu. Ne yeke yani? Yani bir kuyu. Kuyu. O mane yeke veya dici haya. Av çiye? Hafıza. Ne? Mesela bejin biramin çu. Yani aklımdan gitti, hafızamdan silindi. Jbiramin çu, bir. Yani şibihne hevna, vaka bir jit işte de binekom, bir hafıza insana işte de, böyle eki belki. Böyle mago bir, em bejin sir. Sir çiye? Benay hatva. Evet, sir sarımsak. Vaka di em bejin şiir. Şiir, şiir çiye? Şiir, süt. Şiirin ji şiir de. شیرین چیه؟ یعنی طعمه وکه شیره. مثلا دیجین چیه؟ رنگین یعنی رنگی وزیدنه. شیرین وکه شیره. شیرین. بله. وکی دی پیوکه دی ایت ده به. زیا شد به. وکی دن. İşev. ایشف. اوجی شد به. ایشف. ایرو. ایسال. ابن حمی چه دبن. بله مگو چه؟ ایا کردی هر دم درجه. وکی دی هم هات لسر اویه آنجی ایه ای افجی د کردی ده هر وقتی درجه یعنی د کردی ده د ایهن اف یک و افجی د دو یعنی اف هر دک جهف دو گلکی جدانه یک درجه خوندن یک کرد مثلا ما گو کرد آنجی ما گو دو وقتی که ام ببیجن دو یعنی وقت دومان تفهم کرن كل سر كمك نبي دبي إكي يعني دو دو جد بيجن دو جد بيجن دو جد بيجن يعني تيجو هرتن دو يعني دومان دخان أنجي وكيدن أم بيجن دور يعني أزاق مثلا ما الفيدا جو در أو إنجي ما جو يعني جي لؤلؤ تبيجن دور جوي جدايا كل سر كمك هبي هر وقتي دريش تيخوندن ما جو كور كل سر كمك نبانه بانه چه؟ بانه كر çocuk yani. Ev cüdaya. En bejin şur. Şur çiye? Kılıç. Ne? Şur. Mesela şur, kur, u dur. Bir rengi u ya kul ser en bejin kümük haya her vakti direş te خوندن ve naj zanibin. Tişeki kuvaj u ye fem nekri haya. U. Ve femkir. Ve kidin çabu ما غلطية كر وجمرة نقول مثلا مناكي إيه دابانا غمينا أما فينا بجهرن أف أوبو ما مناكي ويا دانا أما نهاجي يه إيه بدن أز فينا جي دبم بله ما قلت شيء ما قل إيه هيا دورا كم كيف هيا كم كي إيه هر وقتي إيه جي دريش تخوندن بله ما قل ناي دريجن وقت چه؟ وقت ما گو کیر بله کیر کیر چیه؟ کیر بچاق کیر بچاق نیزی کیفه پیوه کدی های چیه؟ کر هیا
كر وكير فرقا وجه هفتشيا مثلا كر في رنجي تاني في ساندن يعني كرت تخوندن كر لي كتاجو كير معناوي تيجو هرتن بنا باز زانبن وقت نيجي كيف كرجي هيا او الورده ك تيجو هرتن اما درسي بيشامه دمل سري بسكنن هايج بهبن يعني دلاون بيجني كما كري ونبيج مات كري سكريك فورد كم هايج قابن كر وكر وكير سي بي فيج هف جدانا بنا زانبن وكيدي ان بيجن تش بير برچیا بر سنگ دبیجن آنجی جبوی کفرا دبیجن آنجی جبوی بترکید دبیجن چه ürün مثلا بإيرو داري ما بر نقرتن نه بر دبيجن يعني جد بك برك المخص يعني كفر آنجی جبوی فشك يجي تقولن أبنا أختي كل سر كم كهبه دبي بير دريج دبي معناه بيريتشيا بير كرك كرك أعرف فرق بيناجي زانبن بير وكيديان بيجن چه جير جير شير ام كارن واناجي زير 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 مير مير نه مثلا دبي مر مثلا بيجن مر مرچيا على تككم روف بك هولانيت كنا باللي خو بيريتكن تشبه بيري نويت بيجن مر لي كل سر كمك هبه انا بيجن مر انا بيجن مير يعني زلام يعني اركك بله وكيدي تيبا كما تنما يادريش كي جاناوجي اويا اوجي دو كردي دا لسر ت اشارتنين كومكنينا لي بلي هردم دريجه دريجه بنا زانبن دور ام بيجن دور تشيا دور هم چرچوا هم دورات شكي هم جي معناه ريزيد الصراي بنا بيرو دوراميا يعني صراميا ريزاميا دور وكيدين بيجن شور شور تشيا tuzlu yani بخوي الهرم لا بيجن بخوي والهرم لا جد بيجن شور يعني tuzlu وكيدن هاي çaya çol هيا çol çol çya جدر في باجر قر يعني هر درد به çol وكيدن كور كور هيا كور كيا ابي كوچاوي نابينن وكيدي بور هيا بور çya بور دمعني بور هنا يكجي آوا کومروفت کربه بلنگات تر درباس به وقت چمکی بچوچک وقتی دیجی جوره کی حسبانه بور اری بله مگو چه ام لسر تیپن دنگدر سکنی ایرو وقتی ما خلاص بو باور که ام اید درس کدیده لسر تیپن دنگدار انجی بدنگ بسکنن باذن خدا نهات شکم بپرسن هيا ما مست كرم که فيجاتا جوتا بير هي مثلا همش بيرا من او همجي او كا أري. دراغو ما تشارك في افتي ده امی چاوا همش جزا ايش نهجو خلاص كن اری تپرسه زحمت کرد تری هر پیوک دجه خدا تيب كاراني الجور جهه خوجي معناه دقري مثلا كنت بأفجي بيرا من شو يعني أبنا بيرا عافية محقق حافظاتها نه اللي بتكرف لانكس كتير بيرة ده هرالده نحافظات كسية يعني أول الجور هفو كتيب معنا مثلا تركي ده يوز شهر معناه بهنا نه صد وجه وعيار يعني سشار معناه ما تفلي هف نابن أو نابي برسكليك شلا عند دجين وارا بيبين هف دنك دنجة وعينية اللي معناه وا شهف جداية بله درسام خلاص هبالنو بله تماشاوانه هجا ایروجی ام گهانا داویا برنامه اخوا ام ایرو د برنامه کردی هین دبمده لسر الفابه کردی لسر تیپن دنگ دیر انجی بدنگ سکنین د درس پیش آمده ام لسر تیپن دنگ دار انجی بدنگ بسکنین باذن خدا حتی ویدم ام بهبره ان شاء الله بمینن بخیر خوشیده بخاطری و